say no be or can it say Assin North or Assin South. Adwuma say no be madam. Mame Mao akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frɛ me adwowa searching ebusuafo enkra we a eba no efri Assin me kire honorable Kennedy Akompreko Agyapong ne kro na enkra we na Assinfo eto no omo kire se nye honorable dia ongine nchen na mum straight to nere eye Mrs Stella Agyapong na edenkra na Assinfo eka ede akire Madam Stella omo kire se on shut up because Nuku a honorable Kennedy Akompreko Agyapong ekotena Parliament House over a decade. Enya de papa bia na oye ede ema Assinfo no nti on shut up. Na edenti na Assinfo ede enklawe ema Mrs Stella Agyapong. A honorable Kennedy Akompreko Agyapong ne campaign de ensema efifiri mu ba no enye nsem keto akra. Na omo ani ekokyerem ewo northern region na eho na ekopie mu se Eye Vice President Dr. Bawumia abediga na so nenso ende kayofu ina eda mbonten na ensem we beto odwa no na Ghana fu bi kire se na honorable Kennedy Akompreko Agyapong who claim say wo over 50 or 100 houses enkwampo wa Accra Kumasi de embai nti ebe ya adenti na wonfa unye tu ho achede na wonfa dan ni bi makayofu no mundem na wokoka we wo northern region ye na enim say enye NPP fo ba won be say dan ni bi e makayofu ewo Madina na ewo nsemwe mu na Assinfo so e de abetu no mo kire se Madam Stella jai northern region for na eye vice president former vice president Dr. Bawumia no nya no hu na wukun ko Parliament House more than a decade wanye bibia amfa ma Assinfo nti nya fe na mo bepa akonwa no bakeke nsem yenti nsem a mo de etudwa. Good morning, good afternoon, good evening. Where dear Mrs. Kennedy Agyapong, kwala dream bi na me betre. Ma me say wo ba politics ni ma ani ebra with thick skin. Because baby I'm not on rough road. What say Bawumia MBA adwuma wo northern region tina kai you for that mountain. Papa mama Bawumia onye president da. President John Mahama wa president twice ni. Kai you for no mumfi Bawumia krom. Na me tie na okru so odan 200 and something. E wa Accra ne tema. Ada na monyi omungum. Na anyebia ukuru adwuma se na obi wo kan say Assin North or Assin South adwuma se na obi madam oba ye call the policy the okuru betumi aye member na attack because oba na attack here attack be hia media me campaign na number 3 Dr. Bawumia ono a on the policy be ba obi mebusa de ofini adwuma awaye yempe obi oba be mpapa mu bia because okwa Assin ba bia mu mienu nyina mu fi no nkrofo wa still omo ye unemployed. Good morning, good afternoon, good evening. Where dear Mrs. Kennedy Agyapong, kwala dream bi na me betre. Ma me say wo ba politics ni ma ani ebra with thick skin. Because baby I'm not on rough road. What say Bawumia MBA adwuma wo northern region tina kai you for that mountain. Papa mama Bawumia onye president da. President John Mahama wa president twice ni. Kai you for no mumfi Bawumia krom. Na me tie na okru so odan 200 and something. E wa Accra ne tema. Ada na monyi omungum. Na anyebia ukuru adwuma se na obi wo kan say Assin North or Assin South adwuma se na obi madam oba ye call the policy the okuru betumi aye member na attack because oba na attack here attack be hia media me campaign na number 3 Dr. Bawumia ono a on the policy be ba obi mebusa de ofini adwuma awaye yempe obi oba be mpapa mu bia because okwa Assin ba bia mu mienu nyina mu fi no nkrofo wa still omo ye unemployed. Na a general secretary a trust cracked had the babontin say a free nereko TV3 no NDC for ato media general no NDC for ato enti kwan NDC for station no e di MPP for ne air fashion no enye enti efi nereko eni omu ni hwiye biem na MPP die MPP ni mu nipa ese ba bia party ni se meyenko no e ho ane e because party ni su control because party ni mi su control na obia so nka hwe ni ye hwa na moko ni ye hwa na moko enti wan ko TV3 a ubewu ana ukasa yenti because we say onye MPP Cadbury member but before so be ko no baby akọ mo hu say we MPP o ba in the name of MPP sa no mo hu enti no enti nye bi eni hu yes rampanifo ti wan kwa na ile hwe that's why some are okay MPP pe
ɛna obenya mpanifo paawo except Professor Frimpong Boateng no na ɔmayɛ no na utama klumo na ade NDC for the year Kobradufo and so what in no kasa ade omo the year Kobradufo but last minute no Kobradufo kwa year campaign or side ni sika ebua NDC men NDC aba bem enyo no ba ama 60-40 but akufo ba omi na win ni akobenya 60-40 enti David nti sansem na ekoso ne besere omu enyai na meka sa kire me yonko na me ntwe usuman me woni edi Kennedy Agyapong chi omo ne ye bibiri ho aya na nyem nwanwa because baba no kura aka se mo agya no de oye bi na mo ye enima mienu me na yes na ni mo so Kennedy Agyapong yen twatro number 1 yen twatro number 2 yen idi atem and so ko platform so now Kennedy Agyapong crop the way omusi conduct wo ho a enti tell them timika chom so mo de di atem nyanwa because nipa na mo di na chi no ono ni suban bi ne mo afa atro no a wo twa no bi na mo fa Kennedy Agyapong di tro pa kire Ghana fo wono hwe nyame anim nu sasema wo kan ye tro but not TV say me de meka no kurenti meka no kurawu no kwafo bai na beka kire Ghana fo say ye ko primaries na Dr. Bawumia ko fa $800 million and the brand say onye na on step down say the beya on no Dr. Bawumia e benya kwa no wini no kwafo ban na wa asaso yesu a obetumi abie na no aka say Dr. Bawumia ko fa $800 million enya cedis at the brand say onye na on twinsai na me de me pega na yenti ma anye atura wa wudim say bonsam kura ntwa sa atoro no na wo twa enso no so wo kan no kure Prozi asema abai na ma akotena wo say Dr. Bawumia na epushi for Prozi na de awiem na wotumi aka say the last primaries no obi votes be 7% through Prozi ya gidi ma Bawumia and utumi no say election no koso na nipa no hu no say baby ya do saturating point wo pulu wo pushi okwenko oba ma afi na atoni ni sansem na ese obo football na afi atoni atwitwa enti anu bi na say asiwo Kennedy Agyapong camp no yemfa nyema mienu yeni atro ento Dr. Bawumia so yenka no ho nsembone na ma ne ho nyamanfo yi ba Dr. Bawumia MPP for agina tumu da so now can say akwa bi a wase de ba no wo hye ne condom da enti ono de sa ya no nchi no Dr. Bawumia no MPP for no agina tumu da it's just a matter of time se be kwa akoto aba no ma kire edo no mo Dr. Bawumia no enti nsam no de mo beka atro no de mo betwa se Prozi or party no constitution mu dada and election committee atna say okay for whichever reason this time no yem fa Prozi no ma 1 year wo mo fi say na kom ye kan mi na me metia na me metu kwan entimi ntimi nkoto aba nam say mi hia say me ye Prozi na mi na me kokom ntokwa Dr. Bawumia fa ho bai on kan ho hwe o me say o mo enye Prozi Dr. Bawumia nkasai na mo aso no mu na mo de nam na mo kam mo di atro na mo di natem anya fe munya saade no bugiri na abu asemu ya mo ken 1992 esremfo no ofofo no aboa akamfo candidates since 1992 ani de obi anka tribalism asem obi a mie na no anka se esremfo se sebe wo munimi nyansa se esremfo ho na wo mu edi akamfo achi ebi adubo ahen time ne beka se na semni bi enim but president Nana do dan kwakufu ado time de yenya vice president ya no esem ne ono so na o contest bi but bugiri na abu ne andi MPP for na mo srem no anka se wo yesrem ni the mere fact wo yesrem ni ntino ese nyina kwata na chi omunu se ba bia party no ene o ma no ko no yehia obi ti se Nana do dan kwakufu ado akwa bi Kennedy Nkrofo ba pe friend Godwin akwafo
didi atem a social media zan sentina mo multi movement TV a mo makwame didi mo atem no na Aliu Muhammad no strong force ase kresi gira ni tirim asa ngwana Canada Japan bubu ne bi gira ni tirim se onya strong force na onya strong force no na strong force wo party no bio ye ka strong force ani say enipa no contest wo se onya strong force nti na bugri na abu no an support no nti ye yete ye kan kwasem eno na ma mo kwan ma di atem na ye me de se wo sora no pa wa metie ba bia kan kwasem na wontimi na godun akwafo a wodi Canada Japan chi wo sora no pa na metie ba bia kan kwasem a wontimi na nipa fon na kansem fun nti die ekoso no nyina no me de na maka no ewiase wodi nokura enante a eboa usu betwa tratu nua so a ubenya hu sunsanso yete Ghana ha woni edi atroto akufuado so akufuado ayese wakwadwo nso kramoda ho waye we obi nyina dudu na nya so sunsanso emna ebi buboba enti unipa udi atroto nipa so a nipa na nkasa kura no a ehun sunsanso eba so ntimi de monkoso a na muni atroto Dr. Mahmood Bawumia aso a onkan monkan hye na no ade a wonyeye momfa empomata ade mfa behye no munye nyame onyame no a wono ene boy ye nyina no ono ena okasese ya nesi na nya de mo ye no nso ene basisa MPP delegates adwene yete ya ye hunu se mu bubu anwa cheda ene de ma hyase na mo na mo a na anwa aka di mo akiro se din yo desperation are setting in na all right enyewe nye edi party enim di mampani o but that's so Ibrahim send a message earlier from Yindi me can say GPR to the RTU Real Tamale United and na bugri na abu ene Alhaji Aliu Mahama no nyina board members and so no oja Alhaji Aliu Mahama ho a ye ni co-board member no ebe supporto Kufuado no fiche bi enti no eno ye for the records again say me God me ba o me there was something and I'm say me you feel but e control there me ko God ho na you know who say na me can say e bia ye board there politics e bia ye mo politics and na e bi ye oye o chicha nwa abacho fa body o ne bra na ehwa de anwa kakra bi so we nya so kakra bi e ho de ka go free last year say 2 years ago some man dey tell you na say kwabrani ya di body so na kwabrani gina won ye campaign enti no okoye campaign as abre na body e boy da ka budi na chi de na chi e tu body di na chi body e kura kakra be so entu wodi oya aja ene di e ba yensu no obi bubu anwa monfa video ni mra na obi so chiche se yesi chiro se na ni nua seremoni egum and no problem about that and then the same bugri na abu ese enipa air contest no madam for pa ne Canada Japan na so me hwe Canada Japan enye the conduct enye the misconduct a onye presidential material odi president ya enye yie so di president na be yie a anka me bugri na abu me support Canada Japan na so Canada Japan enye presidential material eti ene me hwe team ni mu a me hunu sa mi nua Bawumia ena ewom a obetumi LED NPP me NPP edin konim enti me ya campaign ama Bawumia Ankrofon community akwasi kwatin community a osi bugri na abu yo hene enti no enti dien bugri na abu a member of the New Patriotic Party, in fact oye the immediate past Northern Regional Chairman of the NPP. I will be a name bugri na abu so oye NPP name enti definitely bugri na abu ewo interest in the upcoming NPP primaries. So wo kan ye and na also yagbonwura e di amano tin appointment no no yo intino ma party MPP form fan sa akeke say one of the breakaway parties dey visitor no mkotete ya and survive no there be and it is not to win elections mafia. It is not to win elections. Now the seed of
tribal and ethnic politics no ɛhɔ paa no mbɛ bɛɛfi ne yie tutu jagu ɛhɔ ɛno mbɛ bɛɛfi ne yie paa maka kyerɛ mo sɛ me di nkɔmmɔsi a mma bɛka kyerɛ mo why mɛma mo other reasons why Polafoko want to join the national chairmanship race. In the waka. And then a candidate who is that reserve type, our more prepared, no, will start getting into the media space. Near Cheers come and send you for him to a boa cray as him. Near broom. Controversies a feminine attention. Try them, then share them coaching. Go and do this. Go and say this. Hey. And people are some bonopo. Hey. Now there you say omo deep party so far so. Almost no sabone no chichere po. Share them. But why are not the Dr. Bamia why you be? I don't know. But why they are not dreaming? People don't want to see him succeed. Just that too. Why you be there? In the amount for a tiny ma so or tiny the ama a deep party in Bonacra on Fahon. Nanti. Nanase. On the bottom of the back, Miss Hadrin. Say, into when we na NPP be family. Ama sa ankofo no ade omu din abe preposition ama o mma no na no mana Awase okasa omu fa me plan kan omu se ebinim ya donkofo no mu ya de hye be plan ma omu wadidi awie ena odi abro ebe a odi din asaba now to ABC yankwana. The party needs tough leaders. Enye buku sem. Mungamu. Enye long service sem. Me ba ya che. Oba da ben. Ebi amakame say the 2028 ni MPP needs a party that is ready. Na party ni mu be ye she. After presidential primaries no. One year mo say presidential primaries na dey confusion baba. Anya no. Gidi. Butu. Leadership of the party no. From constituency region national no.